Hi guys! Welcome back to my channel! Tara, manabuksan ta! And we're here again naman po sa place ng aming kapatid na si Grace. And we're going to... Asa tato? Going to... Sis, kami lang to. Kalma. Asa yung tato si Tigate? Sige, uy, sulat. Ay, sulat sa tayo. Itong mga kabatanunan. Mataday may glats. At may glats kay mag-grocery for tomorrow's event. Birthday ng pamangkin namin na baby niya for 1 years old. 1 years old? 1 years old! 1 years old di ay. Ito si Sister Grace. Ay, this one pala Sister Grace. Sister Queen and Tara, let's go. Samahan niyo kami. Right for now. Kobrahon na ni ate yung mga Amerikano. Ay, asa ta? Ah, mag-withdraw pa di ay. Mag-withdraw pa si madam. Kanya mong madam. Ay, ang kinamadaman sa tanang madam. Kinadam Grasha. We're here at video. Follow na lang guys sa Grasha's Collection, NJ's Miners. Muna ilang business. Yes. Mga business woman. Muna ang business ni madam. Kami, follow po me sa TikTok. Kung sa yung TikTok si Christiani. Si Ma'am Christiani. Ikaw, Christiani. Masikilay. Nakakilay. Wala dyan. Kalit, Ay, ana-ana sis. Magkano ang camera ba? Nakakilay sis. I-close up din yung mga ano. So ayan, tapos na po nag-withdraw si madam at papunta na kami ngayon sa we're going to Last for last. Tara, ato ta. And we're here na guys sa Last for Last. So we're here na guys sa Last. With my sisters. There guys, si madam ready na magbayad. Hello, we're ready to pay. Ay, makita.
Monan niya ang ligaw. Ano lang siya maligo. Diba sinulira kayo? Happy birthday, birthday man sa bigyan namin. Jury, ano Jury? Hi guys, welcome to her channel. Today is June 25, 2021 and we are heading to church because it's Julie's dedication day. Hi sister. First time siya sa vlog to sis. First time siya sa vlog. Diba? Amo na mo ating agapakay si Everlovin na siya This is guys. our eldest sister. Yeah, they made it to Davao City. MCQ magod guys. And then, pinang magod siya. Pero nakabot rin sila dito sa Davao City. So, we are now heading to church. Ano lang ni? Kumbaga pa lang. Tapos among mama nasa front seat. Among mama kayo niya na kay bawal man mag-cellphone dito. Kasi no? Sige na, and we'll update you later. Vlog takeover. By the way guys, thanks to my hairstylist. Of course, I'm gonna be it forever. Always hairstylist. Hairstylist, makeup artist, and overall total. and all the list in the world. I'm the lister. Ah. Bahala mauna ang lahat. Wag huli na siya. Oh, diba? Tanawag ako kayang kulot yun. Ang ako ayot. Oh, diba? Okay, ragyapos. Nalos na dyan dahil. No, singaw. Yeah. So, kung gusto mo pakulot, Huwag magpa-make up. Just her name. I'll be there. Just pin her. Pero atik lang. But try lang. Bye na. Bye. Bye for now. See you later.
Yan lang po. Tapos na ang program. Ang dedication. We're going home now. Nag-withdraw mong madam, guys. Nag-withdraw mong madam. Nag-withdraw silang lunes. Hey guys, I'm back. This is my mother. So ang kaganapan ngayon guys is nagbaktas ni Kai. Wala lang. Nag-jeep lang ni Pauli. And it's so fun na mag-jeep Pauli. Eh, daghan na po ni. So, goro na. Sisams, asa ta sisams? Tangan. Ano, asa ta? Ang sa ganap karon? Nakaimik jeep. O nakaimik. A few moments later. So, ayan guys, nagbabalik. And finally, we're home for a long period of time. Sa haba-haba ng biyahe. Napakute si mama. Sa haba-haba ng biyahe nakauwi rin kami. So, kapoy ang biyahe. Yan, we're home na. Kauli na ta, guys. Kauli na ta.